Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi ba Hirwa Life, reka mbasuhuze nizere yuko mumeze neza ko mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima by'umwihariko mu bice muherereyemo bitandukanye by'isi. Tuje rero mu makuru agezweho, tugiye kugaruka ku makuru menshi atandukanye agezweho muri iri joro. Amakuru ndi buhere mu Rwanda nkubwire yuko Senateri Evode Uwizeyimana amaze gutangaza yuko Kongo nta gisirikare igira, ahubwo ngo ari abajura gusa. Ntabwo ari ibyo gusa kandi ndaza kukubwira yuko bamwe mu banyarwandakazi bane bafungiwe mu Burundi bakurikiranweho ngo kuba baba ari abatasi. Ntabwo ari ibyo kandi byonyine, ndaza kukubwira yuko mu bihumbi 103 by'amadolari y'Amerika by'amafaranga yibwe hifashishijwe ikoranabuhanga yamaze kuba agaruzwa ku bufatanye na leta cyangwa se na polisi mpuzamahanga, bikaba byatangajwe na leta y'u Rwanda. Muri Myanmar abarenga 2000 nibo bamaze gutangazwa ko bishwe n'umutingito, ni mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump amaze kwihanangiriza Uburusiya nyuma y'aho Putin asabiye Perezida Zelensky kuba yakweguzwa. Muri Canada ho imvura yiganjemo urubura niyo yateje ibura ry'amashanyarazi ndetse amashuri muri icyo gihugu aza kuba afungwa. Izo ni zimwe mu ngingo tugiye kugenda tugaruka hano kuri Hirwa Live, mbasaba gukanda subscribe kugira ngo tubane kenshi tujye tubana mu makuru nk'aya. Mumanuke muri comment, mwandike comment, mu kanya ndaje tuyarambura. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Tugiye guhera yuko makuru hano mu Rwanda nkubwire yuko Senateri Evode Uwizeyimana amaze gutangaza amagambo akomeye, aho amaze gutangaza yuko Kongo nta gisirikare igira, ahubwo ngo ari abajura. Uyu Senateri Evode Uwizeye yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize imbaraga mu kugura intwaro ziremereye, ntiyite ku kubaka igisirikare gikomeye, bituma aho abarwanyi ba M23 bageze ingabo za FARDC zibayihungira kure, zikabanga amaguru zikayabangira ingata nyine. Uwizeyimana Evode yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na RBA, n'ikiganiro cyagarukaga ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo muterankunga mukuru wa M23 binyuze mu ntwaro iha ingabo za FARDC kandi zitazi kuzikoresha. Ati bizeye intwaro bari bafite, baguze intwaro pe ngo kuko bagaragazaga ingengo y'imari bakoresheje mu gisirikare, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igura intwaro nta gisirikare igira. Buriya rero amasuka ntiyihingisha, ushobora kugira kontineri y'amasuka ariko nta bahinzi ufite. Abantu bazi guhinga rero bakazaza bakikorera ayo masuka ndetse bakayatwara. Ni nayo mpamvu tuvuga ko umuterankunga wa mbere wa M23 ari leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakomeza kandi asobanura ko iki kibazo cy'igisirikare ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukizi, ariko ngo bukomeza kwitwaza u Rwanda nk'impamvu yatumye igisirikare cyabo kidakomera, nyamara icyo bari biringiye ari ukugura intwaro ndetse no kwizera ko ingabo z'amahanga zizabafasha nibaramuka bafite intwaro. Senateri Evode Uwizeyimana yavuze ko kimwe mu bituma igisirikare cya Kongo kidakomera ari ruswa ndetse n'abayobozi bashaka kwigwizwaho umutungo, bigatuma bashyira mu gisirikare ababonetse bose. Bivuga ko kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari cyo gihugu cya Afurika cyaguze intwaro zihenze mu myaka mike ishize, aho cyakoresheje agera kuri miliyari 4 z'amadolari y'Amerika mu kugura intwaro byonyine. Reka umeze kandi n'amakuru arebana n'u Rwanda nkubwire yuko Abanyarwandakazi bane bamaze kuba bafungwa maze amezi abarirwa muri 2 bafungiye Igitega mu Burundi, nyuma yo gufatirwa ku butaka bw'iki gihugu bashinjwa kuba ari intasi. Umwe muri aba bafunzwe avuga ko we na bagenzi be mbere yo gufungirwa i Burundi bari barahatashye ubukwe. Uyu witwa rero Nyirahabineza Chantal yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko bagifatwa babanje kugira ngo biroroshye, ngo kuko binjiye i Burundi berekanye ibyangombwa byabo batererwaho kashe ku buryo batumva impamvu bafunzwe bitwa intasi. Avuga ko kandi ku mupaka babemereye kumara muri kiriya gihugu iminsi 3, ariko ngo bakihava bageze Igitega inzego z'umutekano ngo zikaba zarahise zibahagarika ndetse zibaka ibyangombwa berekanye impapuro z'inzira zo mu Rwanda bahita bafungwa nyine. Ubuyobozi bw'i Burundi ngo bwabashinje ko baba bari bagiye guhungabanya umutekano w'icyo gihugu bubita za maneko mbere yo kujya gufungirwa muri gereza iherereye
iherereye i Gitega. Nyirahabineza kandi avuga ko aho we na bagenzi be bafungiye basabwe gutanga ruswa ndetse batanga arenga miliyoni 10 z'amafaranga akoreshwa i Burundi, ariko ikibazo cyabo n'ubu ntikirakemuka kuko ngo bakomeje gusabwa andi mafaranga. Uyu munyarwandakazi kandi wasize mu Rwanda abana babiri n'umukozi mu nzu asanzwe akodesha, avuga ko afite impungenge z'uko bazasohorwa muri iyo nzu abasigaye. Uyu kandi mu izina rya bagenzi be yatabaje abayobozi batandukanye ba leta y'u Burundi kugera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo babe bafashwa. Mikaela kandi wunganira Maître Mikaela wunganira mu mategeko bari abanyarwandakazi, avuga ko baregwa kuba intasi gusa, akemeza ko ibyo birego nta shingiro bifite na rito. Guverinoma y'u Rwanda yo kugeza kuri ubu nta kintu iratangazwa ku ifungwa rya bariya abaturage. Nyirahabineza icyo akora akavuga ko umwe mu bakora muri ambasade y'u Rwanda i Burundi bamubwiye ikibazo cyabo, ariko kugeza kuri uyu munsi ngo bakaba batarafashwa nyine. Reka kandi nkiri mu Rwanda nkubwire ko inzego z'umutekano mu Rwanda zagaruje amafaranga agera kuri ibihumbi 103 n'amafaranga 43 y'amadolari y'Amerika yari yibwe binyuze mu bujura bushukana bwifashisha ikoranabuhanga mu mwaka wonyine w'ibihumbi 2024, mu gihe abantu 45 aribo batawe muri yombi bazira iki cyaha. Ibi byakozwe mu mukwabu ukubiye muri operasiyo izwi nka Red Card. Ni operasiyo yakozwe na polisi mpuzamahanga, polisi ya Interpol, igamije gukumira abakora ibyaha by'ubujura bushukana bukorewe ku ikoranabuhanga, dore ko kenshi ibi byaha biba byambukiranya umupaka, ari nayo mpamvu Interpol yinjiye muri iki gikorwa. Muri rusange kandi umutungo ungana n'ibihumbi 305 by'amadolari y'Amerika niwo wari wibwe hakoreshejwe ubu buryo nk'uko Interpol yabitangaje. Ubu buryo kandi abajura bakoresha mu Rwanda harimo guhamagara umuntu bigize abakozi b'ibigo by'itumanaho, ubundi bakamwaka amakuru y'ingenzi atuma bagera kuri konti ye ndetse bagakuraho amafaranga. Ubundi buryo kandi bukoreshwa ni uguhamagara umuntu bakamubwira ko uwo baziranye ashobora kuba umubyeyi we cyangwa umwana we, ngo yakoze impanuka ikomeye bityo akeneye amafaranga yihutirwa kugira ngo avurwe. Ubwo ayo mafaranga yakoherezwa, abajura bakaba bayitwarira. Inzego kandi z'umutekano mu Rwanda zabashije kugaruza nibura ibihumbi 103 n'amadolari 43 mu mwaka w'2024, mu gihe ibikoresho by'ikoranabuhanga 292 nabyo byagarushwe. Muri rusange kandi abantu 306 nibo batawe muri yombi baturutse mu bihugu birimo Rwanda, Nigeria, Benin, Cote d'Ivoire, Afurika y'Epfo, Togo ndetse na Zambia. Mu bindi byaha kandi byakorewe umukwabu harimo iby'ubujura bukorerwa kuri mobile money, aho ubujura bushingira ku kubeshya ndetse ko hazakorwa ishoramari. Ubujura bukorwa hifashishijwe ubutumwa bugufi ndetse n'imbuga nkoranyambaga n'ubundi bwinshi. Nigeria kandi niyo yagaragayemo bajura benshi kuko abagera ku 130 mu bantu 1500 nibo bamenyekanye bari baragizweho ingaruka n'ibi bikorwa by'aba bajura muri icyo gihugu, ndetse ibikoresho by'ikoranabuhanga bigera ku 1842 byifashishwa muri ubu bujura nabyo bikaba byarafatiriwe. Imodoka 26, inzu 16, ibanza 39 ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga 685 nibyo byafatiwe muri Nigeria. Muri Afurika y'Epfo kandi abantu 40 nibo batawe muri yombi, baba 14 muri Zambia. Aba bajura boherereza umuntu ubutumwa yabufungura bakahita binjira mu mabanga atunze kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa ye, ndetse bakiba ayo makuru bakayakoresha bihesha amafaranga cyangwa se imitungo ye muri rusange. Reka kandi nambuke njye hanze y'u Rwanda. Ninjye hanze y'u Rwanda nyemerere mpere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkubwire ko FARDC na Wazalendo ngo bateye ibirindiro bya M23 muri Walikale. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bagabye igitero gihuriyeho ku birindiro bya M23 ikakuku mu mudugudu uherereye mu birometero 6 uvuye Walikale rwagati kuri axe ya Mubi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero aturuka muri ako gace
avuga ko urufaya rw'amasasu hagati y'impande zombi rwatangiye ku mugoroba ndetse umugoroba wo kuri iki cyumweru 30 Werurwe rwumvikanaga kugera ku biro bya teritwari ya Walikale. Amakuru kandi agakomeza avuga ko nyuma y'iyi mirwano ngo abarwanyi ba Wazalendo basubiye mu gace kataramenyekana nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Ni ibintu byateje ubwoba mu basivile ndetse bakaba bamaze gucika intege kubera amezi menshi y'amakimbirane ndetse no guhunga kwinshi, dore ko bamwe baheze mu buhungiro. Reka njye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nkubwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze kwihanangiriza Uburusiya nyuma y'aho Putin asabiye Zelensky kweguzwa. Perezida Donald Trump wa Amerika yateguje Uburusiya akazabufatira ibihano by'ubucuruzi mu gihe butakwemera amasezerano yo guhagarika intambara muri Ukraine. Tariki ya 28 Werurwe 2025 nibwo Vladimir Putin uyobora Uburusiya yasabye ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye kweguza Volodymyr Zelensky kugira ngo muri Ukraine habe amatora mbere yo gutangira ibiganiro by'amahoro hagati y'ibihugu biri mu ntambara. Putin kandi yanagaragaje ko Zelensky ari ku butegetsi binyuranije n'amategeko ashingiye ku kuba uyu mukuru w'igihugu yaratangaje ibihe bidasanzwe muri Ukraine ndetse bituma manda ye irenga muri Gicurasi 2024. Kuwa 30 Werurwe Trump nibwo yatangaje ko yarakajwe n'amagambo ya Putin ndetse ateguza ko Uburusiya nibwanga kugirana amasezerano y'amahoro na Amerika kazazamura umusoro kuri peterole iturukayo ugere kuri 50%. Perezida wa Amerika kandi yasobanuye ko mu gihe umusoro kuri peterole y'Uburusiya uzaba wazamutse ngaba mu gihugu cyabo batazongera kuyigura. Ati bizaba bivuze ko niba uguze peterole mu Burusiya utazakorera ubucuruzi muri Amerika hazajyaho umusoro wa 25% uve kuri 25 kandi ugere kuri 50%. Muri Gashyantare 2025 nibwo intumwa za Amerika n'iz'Uburusiya zahuriye muri Arabia Saudite ndetse ziganira ku buryo intambara yo muri Ukraine yahagarara. N'ibiganiro byakurikiye ibyahuje abanyamerika ndetse n'abanya-Ukraine muri Werurwe. Nubwo kandi Trump yarakariye Putin, yanatangaje ko uko abitekereza Amerika n'Uburusiya ngo biri gutera intambwe nziza, intambwe iganisha ku masezerano yahagarika intambara muri Ukraine. Reka nkomeze kandi nerekeze muri Canada nkubwire amakuru agezweho muri Canada, aho imvura yiganjemo urubura ariyo yateje ibura ry'amashanyarazi ndetse amashuri muri icyo gihugu arafungwa. Imvura nyinshi rero yiganjemo urubura niyo yibasiye ibice bitandukanye muri Canada, bitera ibura ry'umuriro ku barenga 300,000, imihanda itandukanye ndetse n'amashuri atandukanye birafungwa. Imvura rero idasanzwe yiganjemo urubura yaguye muri Ontario ituma ibiti byinshi n'amashami yabyo bigwa ku miyoboro y'amashanyarazi. Ikigo rero gitanga amashanyarazi Hydro One cyatangaje ko abakiriya barenga 360,000 ngo aribo bagizweho ingaruka nibura n'iribura nyine ry'amashanyarazi. CNN yo yanditse ko hari gukorwa ibishoboka byose ngo basa n'ibyangiritse, ariko bigateganywa ko amashanyarazi azasubiraho ku ya mbere Mata 2025. Polisi yo yatangaje ko mu mihanda yo mu burasirazuba bwa Ontario habaye impanuka 70, no mu mujyi wa Kingston na Orillia hashyizweho ibihe bidasanzwe kubera iyi mvura ndetse hafungwa serivisi zimwe na zimwe za leta ndetse abaturage bo basabwa kwirinda kujya ahegereye ibiti. Amashuri amwe n'amwe nayo yahisemo kuba afunze imiryango mu gihe imvura y'urubura rwinshi ikomeje kugwa n'ikibazo cy'umuriro kitarakemuka hano muri kino gihugu cya Canada nyine. Reka nzozeze muri Myanmar nkubwire yuko abarenga 2,000 ari bamaze gutangazwa ko bishwe n'umutingito. Guverinoma ya Myanmar yatangaje ko abarenga 2,056 ari bamaze guhitanwa n'umutingito wibasiye icyo gihugu, mu gihe abandi 3,900 ari bo bakomeretse bikomeye. Umuvugizi wa guverinoma ya Myanmar ni Major General Zhao Mintan yabwiye televiziyo y'iki gihugu MLTV ko abantu 3,900 ari bamaze gukomereka, naho abarenga 300 bakaba baburiwe irengero. Imibare kandi y'abapfiriye muri uyu mutingito yatangajwe n'igisirikare igaragaza ko abantu 2,056 ari bamaze gupfa gusa. Andi makuru agamya ko abapfuye bashobora kuba barenze uyu mubare nyine. Umutingito kandi wibasiye Myanmar kuwa 28 Werurwe wari ku gipimo cya 7.7. Umuvugizi wa leta yagaragaje ko uburyo uyu mutingito
babivuga abayisilamu ngo bari mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan bari bagiye gusenga amasengesho bituma ababarirwa muri 700 bapfira mu misigiti itandukanye. Bibarwa kandi ko inzu 1591 arizo zangiritse, izindi 670 zo zituwe n'abamonko nazo zirangirika hamwe n'amashuri 60 yo mu gace ka Mandalay kari mu birometero 17 uvuye ku izingiro ry'uwo mutingito nyine. Nshuti bakunzi bacu, munyemerere ngane ku musozo w'amakuru yaragezweho muri uyu mugoroba, mbashimira uburyo ki twabanye, ndabashishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi mu makuru agiye atandukanye tugenda tubategurira. Rwagati aho mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire ijoro ryiza, ubwo mu kanya cyangwa se mu gitondo nta yindi makuru araza kuba agezweho. Ciao ciao.